Odofo, mame mo akwaba emfa wombra GCN page so. Midi ede adwoa searchim. Mesrel, subscribe to my channel. Founsa mi abe on so. Ube notification. And some me koso wo men mu bia obenye bi atie. Anase obenye bi ahwe ewo GCN page ha. Oman Penny Dada His Excellency John Dramani Mahama. Oye penny pa eda NDC amayoko omoye opposition party ewo Ghana hanoma. 2024 abatu ye babatu ye tete omo kika ye huhu se eye Oman Penny Dada ene besan so etu franka de ama NDC amayoko ne ato ne so aba ene ehun nsem de bebre wo ban mu na Oman Penny Dada na okase na nsem okay na ne se NPP party no His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo eda no a oye president wo man mu no 2016 abatu na ye to wo man mu no NPP fo ehu aduru edugu ono Oman Penny Dada John Dramani Mahama ne so Ghana for yenso media houses e wokro me hin na NPP fu hu adrugu omo so journalists fu na ka ho e na Ghana fu na enti na yeto aba no e de ema Oman Penny His Excellency se ombu amembu no na ensem Oman Penny Dada e ka no emu enchiremu ni o kire se he doesn't think far, he does not think madness odwu hu a it is on tiase okoda ne kete so no odwu hu obo na dwuma as shit asem we de mentiase e dan asem no ntiase o se eba ne sen President BA ni ho wabetina Ghana kondwa so a first term na omutu no etwa ne second term Oman Penny JJ anu de odi oman no so saa ena ba Oman Penny Akufo former president onu so etwa 8 years ena ba Oman Penny Atamels no so a otwa ne 4 years BA ya me fofianto atayame ede ne koyi anka wanwu anko betwa 8 years Eba Oman Penny His Excellency Nana Addo ne sonso so we 24 years na chese onu kwa watom odwo ho ntiase na ti on tiase no de akwa dwuma na o chese afei na watiase na sem bia ase chese wo ho na sem na ase chese ne se MPP fo ye na dru MPP fo ye na dru because on tiase wa hwe circle Dubai Oman Penny Dada John Dramani Mahama so je NDC force akwanyala omo je market omo sisi hospitals omo sisi wo manimu impuntundwuma NDC force wote so woye no nyasem kweto akra omo san so aba ni tia na 2016 no njo Oman Penny don no so wadwen ho antia se na me pa how dare me abowa me one time ne de mentia se kra enti 2024 de meba ne ma betwa me second term na isa me da kra menda me wu kra me samenda because everybody say yeah president be atwa 8 years me nko me ntumi ntwa 4 years sa enti 2024 ba na monto mame na 2016 no MPP for eye na duru nti na olusu ye no ye nti ensem a omode etudwa kire se amba mama we shota so we amba di azam da me nkita pepe ni bu ne kita wo wo say Oman Penny Dada John Dramani Mahama say obedi Ghana so 2012 to 2016 enyuma wo ye enyuma me ka say eho enso MPP for the juju kata so how say was wo ye enyuma nkasa say wo sheda ye adwuma nkasa nanso MPP for to zuman e de kata na adwuma pa so e ma Ghana for to tia no ma wo dwene ho wonte ase enyema say Ghana for ntini papa ba ya ma mu nyina mani anso enso oduaduamu na no wahu say MPP for ena di juju e kata ne nyuma pa wa ye so na ama Ghana for anto aba mfa ma no ai eti Oman Penny Dada JDM ena wo ka say ena no pay daily guide so e de ato ha na Dr. Frederick Yao McPam papa we kram di mienu asem papa Dr. Frederick Yao McPam ACP Dr. Benjamin Agojo WO2 Esther Sandekuwini ena Donyaka Fui Colonel Samuel Kojo Gamali wamo ena mokaya alaju Dr. no ayese oye bombo hospital ho no aha na yesi asen achi omo ebio asese no omo facing asiama omo bail and they say I was re-arrested facing high treason chesa bantugo ehun so boy de abo wo no eno na eda so eda wo mo eso anopei ya chesa daily guide abo ehun amane na no pe wo hwa akosia no a
nipa bi wa hana wo hye kiki ena okura kuma kiki ni de somampene akufo ado kiki ni bi papa ena nipa so ni tiriu ye kwabo ankasa na tag bo ni koma ya twe ho Ghana ena okura kuma okura kuma akasa oh na okura wo be sen omuti owoni ti be weni awo 1 2 3 4 5 na hwe watwetwe biti watwa biti watia baako na so do watia so no ye illegal mining ena the okura ni tiri ade jobs afei the abana no mo ebe ka no ye political parties chiefs opinion leaders journalists communities ya cheze ni nyina ya wo ya wo mo cheze ni ba abonten no se nyankopon amwa ana bibi fo nso teacher afo nso yes o mo so beti asimonten so ana mo so yes o mo so be retaliate a anka king kan tokwa kase anka Ghana nke first time anka be experience war e o Ghana e 2020 general election because of false claims general secretary of a party general say we win election communication director declare opposition party opposition leader John Dramani Mahama say the president elect busa say sasem we say kokosi wo Liberia and Sierra Leone kadi ba say na kebesi wo Ghana the kind of crowd na achiro fa ni ya mo ya ho ban 2024 ye to aba wie na hu say walu su agitum ni enko yanim 4 years obeto ani na bawo me no ka say ubeto ani na 4 ya ma 30 years kwa beto ani na eden na ba na say you see young wake up na all the time blind politics and yebeya one day Ghana if care it's not taken we will experience war oh Ghana for political party away ton chain whether MPP or NDC for ton chain if care is not taken one day Ghana will experience war after election Hereda na koso mountain so right after 7th December ye to abani wiye NDC si wa wini MPP fo nso so o ma wini ana na kiki na ese kokoko pie court enti bra we di ya wini na ye declare president elect NDC for say president elect John Dramani Mahama MPP for nso say president elect Nana Dankwa Akufo-Addo and finally Electoral Commission for EC chairperson Madam Jane Mensah Jane Adukwe Mensah Oba Bontin be declare say Nana Dankwa Akufo-Addo and the president elect say Ghana kanokro nefa niema to for me say ekokoye say Liberia na sadie we say si wo ha kade be nke besie Sierra Leone ana Angola kade be ne besie sadie we say it's high time say Ghana ye stop sadie na ye to abawia so obi wini a obi lusu a wanye ntum so alusu obi nye ntum so alusu yakọ Supreme Court after election twice Nana Dankwa Akufo-Addo ekobi 2013 the evidence wori kokoko Supreme Court for mpanifo anyim no fa compare this time round evidence ye NDC dia kogu Supreme Court for anyim na wa fasua de na aka no correct just be real sentokwesi Ghana enyo ba akofo ye tie brochira no se ntokwesi a ye nwene mpokura se ebia ye nuanim gu Ghana ye ba gire sa obaka se ntokwa na kan ko ye nuanim bebre o Ghana ti da bia na ye bompa ya ye kan nsem a ebeboa so o man Ghana benya na somdwie NDC party no enya party bi anka sabe tan na party na structure na ho ewo kwan bi so a say obi edi ne ho wura party kwa asa ofere I stand to be corrected say woni obi nam na ukasa me NDC ni person onya smart enough pe na asa okoso odwa obi sa kana kura se meboa
wo ye NDC ni so one e bia wadamfo bi nam no ye MPP ni na aka so ye NDC ni a na wadwa onya smart enough a obedwa osisi a ase wadwa se wo ye NDC ni